I think that's better. That's a choice I ended. She education and following religion. Yeah. So enye imibuzo engiyibuza wona ngise high school ukuthi who am I mina ubani ngizokwenzana emhlabeni and who is God? Uma ngifa kwenzakalani nami because ama realities enangibona ayenzeka lawo. Unfortunately i-education system ayizange address yonke lonto le. Ngase mengiphuma uphuma kwami awazi uNkulunkulu waseyitshalile vele uthando lweqiniso kimi. So ekufuneni kwami iqiniso yabona nje la ekhala abafundi njengoba sila yonke into esiyenza ngezwi laNkulunkulu iyona education yethu. So I came to the realization ukuthi uma ngifunda izwi laNkulunkulu uJesu uyachaza lapha kuMathewu chapter 16 verse 24 ukuthi uma umuntu efuna ukuzemva kwami makazidele athathe isiphambano sami angilandele imihla ngemihla. So isiphambano is symbolic for inhlupheko zakho ama sufferings ishame yakho. Now uthi kwenye indawo kuMathewu chapter 6 verse 24 awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. You cannot serve two masters. So you cannot serve God and man, you cannot serve God and ancestors, you cannot serve God and education, because education has become a god or an idol kubantu besikhathi samanje. Ubona ngani na ubona ukuthi even abazali aba-Christians into aba-exalta kakhulu i-education ukuthi ugraduateile 1 more than uNkulunkulu ukuthi usumntwana kaNkulunkulu usufuna uNkulunkulu abayikho interested lezo zinto. So ezinye zezinto ezangizangabona ukuthi kushuthi vele la emhlabeni into eworship kakhulu imali. Well angiphike vele ukutrade nani siyayisebenzisa imali but uNkulunkulu uyasikwazi ukukhonza amakhosi amabili and uthe uNkulunkulu thina abasembusweni wakhe asingakhathazeki ukuthi sizodlala soqokwana. So education system ngayibona yenza umsebenzi omuhle ekuthenini blind or ikuvala amehlo ekuthenini ungamazi uNkulunkulu or ungafuni uNkulunkulu. So yeah, briefly nje uma ngathiwa ngiyachaza yeah, those are one of the reasons, maningi ama reasons, but yeah, we can go through the whole Bible. So yeah. Bengiwenza i-computer engineering eCape Town. Ngithathe ngithole nalezi and everything. Abazali ngabatshela. Well at first uma besaqala belukizwa baba nenkinga enkulu but kwabizwa simbahlala eziphansi ngibachazela. Well fortunately umana kuyi-Christian nayo. So bengimkhothe bizwi ngizama umbulela uya understand. Ubaba ke wagcina accept into enga-understand fully because umuntu wesinda wakholelwa yabo Bhayibhelini umuntu wamadlozi. So but wagcina accept because ngamchazela ukuthi egcineni this is my life. Yes ngiyanihlonipha njengabazali, I honor you very much, this is my life and uNkulunkulu ungilethele for a reason la. I need to do my purpose la emhlabeni before ngihambe yabo. So angazi ngizofana nini and angazi usime ngifa yabo. Ngeke uNkulunkulu angibuza ukuthi yabo umzali wakho nani uzobuza wena ngilethele ukuthi la emhlabeni ngimbulela iqiniso lami wenzeni. Ngizobe ngingedwa phambi ngifike ngedwa ngizohamba ngedwa la emhlabeni. So kwabe zathimba semlazi ungaba nayo ingxaki mawukuthi mhlawumbe sithola ama-contact abazali sikhulume nabo with your permission. Is just to find out because is it something that's gonna be mhlawumbe broadcasted or no? Angithi sisuke senzela lokho ukuthi okay ngakunika ama-phone number kamala ngakunika number kamala noma live ukuzwa mhlawumbe the view of abazali because mawusho kanje ukuthi ngibazi so yeah nginawo sibhuda omncane ufunda e-Eastern abazali bahlukene kodwa basemsebenzini ngokwahlukana kwabo. Omunye use-Eastern Cape la ngizalwa khona, omunye use-North West nayo semsebenzini. Wena uvela kuphi? Mina ngivela khona e-Eastern Cape eMthatha, bengifunda ke eNelson Mandela University khona lapho ePort Elizabeth. Bengenza i-Bachelor of Pharmacy. And when I had a decision to lead this path, what influenced it? Oh, xa ndisindiswa ngayo 2023 nje inkosi ifikela impilo yami ndikhona lapho eRezi nje ngithe sendifumana i-conviction kwimpilo endandiyiphila njengawo wonke umuntu omtsha. Impilo esiphila ngaphandle iyazeka, kuyazeka uba abantu abatsha benzani ekude yaba into eqhelekileyo okanye into eyamkelekayo emphakathini ubana impilo esiphila impilo enjani. Xa ndisindiswa ke ndisindisa khona eRezi, ndiyafunda everyday, ndihamba nje ndiye esikolweni kodwa nje ndandinokulangazelela ngaphakathi kom ndibuza ubana xa izwe libhizi kangaka abantu bayavuka everyday, umuntu uyavuka emsebenzini uyavuka esikolweni nje abantu babhizi bathi nje bazama impilo bazama babeke isonke etafuleni. Nje ndinembuzo uba ingaba yona nto uThixo ayidalela abantu bakhe emhlabeni ngoba
uba ngaba uThixo wahlala phansi wahlele nguThixo ehlela ukudala umuntu, ndandinayo into ethe engqondweni yami, uThixo unaso isizathu sokudala umuntu, ingaba yiko na oku, ingaba uThixo wanzisa emhlabeni ubana ndifunde ndiphumelele, ndibe yi-pharmacist, ndihambe ndiyosebenza. Uyabona, ndinalo mbuzo okokulangazela uba ingaba inkosi yona ithini. Ekulangazeleni kwami ke ngokufunda izwi likaThixo, iBhayibhile, ndifunda nje iBhayibhile, ndifumanisa ubana uThixo uthe akubabiza abantu bakhe, wababiza wabakhupha ezintweni ababezenza besemhlabeni ngelixa bengekadibani noThixo. Ndafumanisa ubana izwi likaThixo asiliphili, nangona sithi ndizelwe kabusha, ndingumKristu, ndisindisiwe, kodwa ilizwi lenkosi asiphili, siphantsi kolunye ulawulo. Inkosi, xa ngaba ndithi ndilandela inkosi uYesu Kristu, ukulandela uba ndiyenza umzekelo ngale minwe emibini, xa ndingathi lo mnwe athi kulo ndilandele, lo mnwe kuyanyanzeleka uba apho uyakhona lo mnwe ulandele lo. Ndafumanisa uba inkosi asiyilandeli, sithe simamkela uYesu Kristu siyakholwa, kodwa sibhizi silandele ezinye izinto. Thi inkosi ezwini layo, ningakhathazeki uba niyotya ntoni, ninxibe ntoni, nambathe ntoni, mna ndinguThixo, ndinikhathalele konke oko ndiyamnenzela kona. Wondla iintaka zezulu, ugcina yonke indalo imile ngamandla ezwi lakho. Ndafumaniseka uba uThixo asimkholwa ngokwaneleyo ubana sisebenzele ubana ndifuna ikamva elingcono, ndifuna ukuphumelela, ndifuna uba nemali, ndifuna ukuzimela ngengomso. uThixo akafuni loo nto leyo. Injongo yobazisa umntu wakhe emhlabeni ukuba umntu akhonze uThixo, ahambe ngendlela nemimiselo kaThixo, ngoba emhlabeni sikubonile, ndiphrovile, ndiphila nabantu, ogogo bam nomkhulu bam ndiphila nabo, ekugqibeleni bayafa balale kuphele ngabo. Nje kundihlupha nokubana emhlabeni sizophila le mpilo siyiphilayo, sileqane nale mali nale mpumelelo, sogqiba sife kuphele sesizifumene iimoto ezinkulu nezindlu ezinkulu namagama amakhulu nokubukeka siphezulu ebantwini, kube kuphelile ke ngomntu. Ndafumanisa uba inkosi ifuna okungcono, isibekele okungcono ngale lo mhlaba sidlulayo kuwo, futhi kuqinisekileyo uba zonke into zomhlaba ziyedlula, kufuneka sifune okungcono. Ithi inkosi, zifuneleni ingcebo emazulwini apho kungangena inundu yonakalise. Ngako asifanelanga kufuna ubutyebi belizwe, ngoba ubutyebi belizwe abumncedanga nganto. Abantu bakaThixo bangamakhoboka esono, bangamakhoboka ezifo, bangamakhoboka edepression nokukhathazeka. Mihla yonke baphila loo mpilo. uThixo akasimiselanga loo nto, uthi masiphile kulo mhlaba, simkhonze, senze intando yakhe, ukuze kwelizayo sifumane le ngcebo. Silapha nje siyasetyenzwa, siyafundiswa, ngoba yonke le nto besiyifundiswa esikolweni, sifunda ngemvelo nani, sifunda ngabantu. Uthi uThixo abantu basukile kumdali, bakhonza izinto ezidalweyo, balandela, bafunda izinto ezidalweyo. Sasifanele kufunda ngoThixo, sithobele uThixo ophilayo, sazi uba xa sihamba emhlabeni sinengcebo, sinobomi obungenaphakade, sine-future, eternal future in the heavenly kingdom. Sihlale noNkulunkulu wethu ngunaphakade, sibuse. Yaba yiloo nto nje into endenza ubana ndikubone kwamanje nje, ndithi ndidlela apha ekhaya xa ndijonga nje izinto ezithandekayo, iimoto nani, akukho nenye into endenza ndibe nokulangazelela, ngoba nje ndivele njengabantu bakaThixo ndithi hawu Nkosi yam, iba nomusa, ngoba ekuphileni kwethu le mpilo sazi neentsuku ezisisalele emhlabeni, uba njengoba ndibhizi kangaka, iintsuku zam zingaphi emhlabeni. Yimfihlakalo kaThixo leyo edinga uba thina singabantu siqonde ubana ikhona inyaniso yoba uThixo uyaphila, abantu bonke balahlekile. Ngithi Yeah. okay. Ngixolele Yeah. mina ngumuntu ngiyacabanga noza kwethu, I, that is as why. much as you